athi ngoba uhamba ungikhuluma kabi uhamba ungikhuluma kabi bazongitshela abantu yazi igama lami we yazi angifune ngegama lami indaba zami yinina angihlukana nendaba zami indaba zami yazi angifune ngendaba zami webafowethu zaphinde zakhala sakulila wavele wabamkhulu kakhulu-ke lo mcimbi ohlelwa ngamaciko asedumbe ozobe laphana ebilanyoni stadium olapho kuzobe kukhona ukhompiti wey'cathamiya zala edumbe kunominate ama-group of 5 kube ngosonkondlo kunominate abantu abawu-10 noma ama-group awu-10 kube umaskandi awu-15 mase kuba yilamanye-ke ama-genre azobe enandisa singamaciko sonke asedumbe sihlanganile noma singakabonani sizobonana kahle sonke ngokuphelela lapha wasahlangana la ku-social media sakhanda into ethi asibizeni umkhandlu nabo laba abasafisa ukungena emkhandlwini ukube bezoyibona ukuthi lento yobuciko lo edumbe sinayo sifuna ukuqeda lento leyo ukuthi imali yomkhandlu kuqhamuke umuntu wangaphandle ezezoyithatha eyedwa eyithathe yonke imali ebikade ingakwazi ukuthi iphumelelise mhlasimbe imndeni engaphezulu kwa10 edumbe ngoba iba khona imali yamaciko emkhandlwini ebhekelele idumbe straight so bafowethu ayifike emacikweni asedumbe siyolwa leyo mpi laphana so sibamemileke sabacela sathi sacela ukuthi nizosibona simema ubaba uMkhabela sabema uBhutumpilo samema uBhutumbesu siyazi ukuthi labe sibamemile sibamemiswe yini ke bafowethu singamaciko so esibenze baba ngama-guest siyabamema bonke abantu ngoba into kuyojatshulwa laphana kuyoba mnandi nje ngoba kunane-VIP laphana i-VIP yakhona izobe ihlele kamnandi nje ihlelekile ineziphuzo zayo lezi ey'phuzayo noma ngabe yisiphi isiphuzo siphuzayo uzobe ukwazi ukuthi usithole laphana because uzobe usukhokhile u-100 wakho and then i-generally uzobungena ngo-20 uzobuka senzela ukuthi bafethu ngoba sinifundisa ukuthi ningene ngemali nathi kube khona esikutholayo kunendleko-ke esibhekana nazo laphana akekho umuntu omunye ohlela lo yamcimbi ngaphandle kwaBhutumbesu uBhutumbesu-ke bafethu akasebenzi ngicela nje usizo lapha nalapho ukuthi sacela nisenzele ukuthi ngicela nisenzele ukuthi ukuze kuphume into ethe so ngiye ngathola umjida onestudio wathi lo mjida onestudio ngoba mina ngibhizi ngokukhanda ikhampani so wathi angimtholele abantu so ngale mali kuzobe kungenwa ngayo futhi labantu abawinayo ngizophinde ngithathe yona leyo mali ngiyoba recorda ngayo labantu abazowina that's why ngithe ngifuna u1 wesicathamiya u1 osonkondlo u1 omaskani ngiyoba recorda the full album mase kuthi abaphuma u2 ngiba recorde iEP kusho mina bazobe bebhekane nami ngqo ayihlangene nameya ayihlangene namasuli ayihlangene nampilo yimina engqonqozayo ngicela usizo kubona labantu laba balaphana ngibabizela ukuthi noma sengicela usizo kubo kube lula ngoba bayibonile lento ukuthi vele ikhona ngiyazinikela ukusebenza nani maciko danke ngintanda nonke wengane zakithi kodwa ke laba bangikhuluma kabi abangikhuluma kabi bayangtshela abantu mina igama lami hayibo yazi angifune ngendaba zami asiphiwa-ke ngokufana bafowethu uma ngabe ukubona ukungabaluleki kwalento esenzayo sacela ukuthi ungakhomenti uze umanipulate abanye abantu ubanikeze umqondo obhedayo ngendlela ocabanga ngayo wena asixabene namuntu singamaciko thina edumbe wengane zakwethu umuntu sidalo